matang aside ay inaw nomen kausinjage WMC and its objectives for the observation of Nupila by WMC Women Front masida by Ronel Kaisam Vice President Delhi State Unit inaw na WMC ga Nupila na kari connect to ibrahim to makongkret tambe wajage. Thank you, Majadi Bibu. Loina na ngasi tindi ba Nupi 85th Nupilan Day World Meeting Council di Women Front na pangtokpat huram masida lakiwa mayang amadi ako'y President Women Front World Meeting Council Chief Guest ako'y Srimati Vijaya Devi Guest of Honor ikay kung nabdabatik siya ba ako'y Waja Dr. Y. Kishore doy na ako'y ikay kung nabdabatik siya ba Sonalini Devi and ako'y advisor Murak Valley John di CH Navakumar amadi Women Front Dwalay amadi Sonay di President Imaan Busu Ikongno na Kurumjani ngasi ay na hamjaling ni ba mayang nagpanda hamjaling ni ba wakam si ako'y Nupila di kung pwedeng magkaya ba yan dali ako'y di mayra pa yun na siya issue pa tawag na lai siya pwedeng masig observe to. However, World Meeting Council di Women Front na masig step siya kari ilaw hiw no hai basi matang da mayang mapang da kajik hamjage aduga World Meeting Council hai basi kari no masih mayang da amtang sakta siya World Meeting Council की formation ऐसी 2018 दा like-minded people some from Miyoi Karana, Delhi दा, Manipur दा and Maharashtra दा लेगा like-minded people करना होगा team organization ऐसी होगा ले as a pen Meitei convention hai ba asi winda adu masibu live masibu thawai happy kiba World Meeting Council asibu matam adu da World Meeting Council asibu World Meitei convention hai na legira masibu thawai happy kiba si 2020 da lamagram da pangthok kiba khwaidagi chawra area si khwaidagi chawra mifam le aikogi honorable chief minister Manipur State ki Sri Nongtumam Biren masam lengbiratuna amani aikogi saknai ko jasing lengbiratuna World Meeting Council asi thawai happy World Meeting Council asi hojik like mahaki presence asi state kaya ta India ki state kaya ta like example Delhi Assam, Manipur, Arunachal, Goa, Maharashtra, Nagaland, Mizoram, Tripura, and so on. Loinala, Bangladesh, amadi Myanmar. Initially, Bangladesh amadi Myanmar country ani asida like World Meeting Council ki formation asi collaboration ki type ka World Meeting Council ki maming hap pa jata international concern issues moi local like marana aduna oi ki daba adubo hauji tapna masi formation amma da lakna bagi damta koi 21st of December coming 21st of December da achoba plenary session nama moirang da pangthoka dawi maduga masi ki mangjong na or masi ki marakta koi masi formation asi thamna ba hona jari loina na koi World Meeting Council ki collaboration da Meitei Alliance koi representative UK US Taiwan and some of the Middle East countries. Masiga present oina library loina atai organization international organization kara masu jawi madu makoi jo asum makoi collaboration da makoi kusam na sabina World Meeting Council gi Women Front assembly akoi na semjala pesa pangkui kwitri around 2-3 months muchu tangai adu akoi ki agenda the World Meeting Council ki objective ki ko
असुमना थमजगे promote the sense of unity, emotional bonding and oneness amongst the Meitei. Wherever we meeting the taba, India the taba khangde, India ki mapan da tagi khangde, mafang the tagi Meitei sinchi manunda amat toy bagi wakalan kushin diba, kushin minaba, loina na, kuchishana na, ekoi ki Meitei bi bada lamani hiram da, koi changshin minaba asiki wakalon. Anishuda to nurture the strength of character. Nurture the strength, the character of Meitei, eliminating the socio-cultural ill practice of all kinds. Habli koi samaj da, Meitei ki samaj da laiba, koi na di. Hana chatnaram da ba, koi na. Hauji. Chathar na laiba ill practices pataba thawong kaya butat na ano ba Meitei samaj ma butat na si haibu wakalo na mga thamjari. Promote the sense of responsibility. As a Meitei, we can talk to have said, Masi Wakalo Mataminaba, Masi Susan, Botendi, we may some assistance. Next, the Masi Makata encourage and research, encourage and facilitate research and study of Meitei identity and culture. Equina Asuk, which Jackie Kayadaki, Nupila and a Pampuka University, Masi wrote that academic study. Who they are, makoi mami never know. Ekoi kari the country am, masi kamai na kangani. Ekoi na akoi heroes same with them. Example, Rani Lakshmi Bai had to make including kami. They make their own heroes. Ekoi mite akoi own heroes same masi dan. One masi shaming bagi wakal one buka. Asyik bagi heroes kiasa. There could be Ima Wibajai, Angang Wibajai, Lesabi Macha Wibajai, Ahan Wibajai, Nupa Wibajai. Irrespective of gender differences, Ekoi, Masi Wakal, Tamina, Asa, a koi heroes who have said with Wakal, a Wakal. Loinana, Nasi, Nupilani, Tauramda, Makoi contribution to the sectionally, Makoi Kana, no habit. Academic research through the Tanakinasi. See the example of me. Apoy Tauram putting Mata, which is our own heroes, combine the same history of Meitei, the origin, Masikamayana Kangani had research and study. This is the key. Masis in the 5 month, Masisi, through the Kaktani, Apoya, Maya Mamanga, Masak Taxable, with the material Maticha, Mayam, who is a Kamsitaka Moy. Reservous existence as no one will be mentioned of the Madame Chuashini, a Koyisan, Sabu Sakaka, one Masi, Pinadaba, Madua Hawaii Joshindaba, Masi point numbers from Jacket. I do want Matata economic and sustainable development. I Kajikena, Tamjake Matamabi, Matamsujam, Luxury. Woman I seem to be objective as issue. I empower the woman, Nupi the Tona, Makoi, the Mata, economic development, whatever, education, whatever, sports, in the field of sports, art and culture, in anything, Nupi, Makoi, Matona, Hapiba, Loinana, a quick Samas, Makoi, Sokapiba. Malandi Nupi Yauna. Sama-sama apa kita munda pulang nombor. Malu live example we have so many people. Aku sudah successful iba. Nimol maya mama lagi. Kuda pun nak hire dah aku ini. Nasi chief guest pun lagi lagi. Madam, aku ini special guest pun lagi sana lagi Devi. Loina na nau na hendak asam competitive civil service ini Canada. Exam dah mai pakir ini. Ical sing sujawi. Loin and exposed the international level job for Ical Kaya Moscow. Makoi ka natin, ako'y mayama malay, ako'y sana, ako'y nimol si promote over what ra ay sa ako'y wakalo. Ado na woman fan ako'y shape bagi all agenda di nupi empower to ba, nupi chocolate lang ba, nupi chocolate laga sama sa kani. Nupa sa chocolate lang to tayo, ado unna chocolate ni na ba siya.
जेंडर इक्वालिटी थमसे जाम इम्पोर्टेंट एजेंडा अमा ओइदे ngasi gi oina ngasi gi meitei samaj ki oina historically akoi uba bang nupi lam tanate asam rifle ka mutang given 90s 1995 tara kailo madu ima mayam na thonga ko phada thoki bato madu lapi thok madu adu tanate akoi example share ta oda se ngasi manipur da war between meitei and kuki masi ga su hawai mathwai siba ki da ba kai lapi da thokna ahing chupa jari na sangi se ka na ma se makoi ki thona akoi kau kau thokti loina na ngasi oina chatli ba chongjari ba khuding ba yum da lei ba ma iche ichal icha oi nupi macha khuding ba chao ba contribution lei ai khoi gi ngasi gi program asi jam specific oi ba woman hygiene and health kind of tamjab gi agenda asi akoi ga khangna ga su manung hanna khangjin da ba hakshel di hak mara batang da khajik hakchang ngai ta ba khajik ngai ta ba phaw ba hakcha health wi ba matang da jam na lai ko ba phajagi ni da dukan gi da ma lo phajagi ni so timing ase madu gi matam na re ai koi mi pang ko matam jore Jasing rombeng jiwa se than laga waro be ai se MLA lai na kaure do ai na program ka dang taw ri da soi ki bala ki ba kya jaw sungam piu ai sabang thi na bidai lam je lage mayam puna puna ai gi ngi si mo sai kai ko na bo cheri ai tangai phata na na pam de tharo na cha bata waro be ni thank you wajan elber hoi support to bi bagi damakta ai koi resources jam likna sinjaba program ni aduna akoina waja asidagi mateng ni jabani mahak ki contribution thaga chali waja ai wapam ji jam tension jarage matam ju waja singi matam ju leishalakam na maram oiduna hojik health ki matang da ina haijera madu asini ekoi khajik khak ngai kai na lai ko gi mahuta madu proper doctor da consult to or madu phajna khantaki imagi ji chang mai ka se masi could be very serious to like ko se masa koi samaj to jam na su ko ko pagi ibam amasu ni hai je ni loina na akoi na tawba ja entrepreneurship ki hiram na ko re su na ta kana imung manung da ko ne ki hiram do re su akoi ja silent akoi vocal do ite akoi ki awa ba san ba hamna jam na phai ma si ise sing isal sing lot chan le masih hongdok ke vocal lagi thangna pa bi mayam samas kuding mag hojik makeup ko pagi matam jawre hai se ai mayam ni mafam da thamjaraga woman friend world media council ki woman friend da ngasi sinba program asi da lengbi ko mayam su amka nai ko no project ga i wa pa tak se thank you